I prva baza u ovoj sezoni za ocjenjivanje biti će od Peza, ljudi moji, od onog tamo čovjeka, da, onog tamo čovjeka. A sad kako se ja ne bi povrijedio, pošto nemam armora, nemam ničega, da. Čekaj sam ispraznio za ocjenjivanje, moramo polako si, bravo Leoini. Ajmo do Peza, ljudi moji, da vam, Pez, ovo je tvoja baza, tako da moraš nešto kazati, tako, ljudi moraju lajkati video i subscribe se, i to moraš kazati. Dobro, Pez, drago mi što si to rekao. Tu nešto grade, ne znam što grade, ali dobro. Tu mu je neki nether zanimljivi biom. Rekao je da mu ne ocjenjujem bazu, ali dobro, ne, ja ću mu ocijeniti. I ovo tu je kao neki nether biom, smo započeli video, pa dobro, sviđa mi se, ali moglo je to puno bolje. Jedna od boljih baza prošle sezone, moglo je to puno bolje. Ali ono što mi se sviđa da je ovo ostrvo, gdje on to sve gradi u obliku slova A i u sredu ovo je tu nether. Pez, ovo ne mre tako Pez, Pez, što je ovo Pez? Dobro, nebitno, ovdje mu je kao neka zastava od nekog tima, mislim Humbox ima slično tako zastavu, vidjet ćemo kasnije Humbox ovu bazu. Dobro, sviđa mi se svakako, ali moglo je to mnogo bolje, ne, sve je claimo, nema veze. Neki čestro mini na openu, dobro, sviđa mi se, nije loše, ali može to mnogo bolje. Tu je mogla bar malo bolje napraviti. Ajde da vidimo ovu tu kućicu. Dobro, neki mini dizajnić. A iskreno, pa dobro, nije loša kućica, dobro, sviđa mi se kućica. Ovo tu su kao neki farmeri, seljakići. Ne mogu da pokazati sa tim jump boostom, dobro, nebitno. GG seljaci, aj samo vi tu radite, sve u redu, nemojte se vi, ima beacon, dobro, što je već plus, GG's. I ovdje su kao neki mini seljakići, uglavnom neka solidna bazica, tamo je počeo neko selo, nije dovršena, rekao je da ne snimam video za njegovu bazu, ali ja sam ipak odlučio da ćemo mu ocijeniti bazu. I dobro, nešto radi dobro. I ajmo mu ocijeniti, ljudi moji, mini bazica, ali slovo A, to se potrudio napraviti, tako da GG. Realno, za najbolju bazu koju sam ocijenio u prošloj sezoni, ovo je početak, ne vuče na ništa. Dakle, da prva ocjena za ovu bazu biti će 6 od 10 za početak, a kasnije kada bude bolja, kad bude više zagradi, doći ćemo tu pa da vidimo da li će biti bolja nego 6.